November ni som pakhat sang ni som ni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin taida rugle min som nga pahni khan India ram kho pui ber Delhi Red Fort Metro Station Gate number 1 bula Hyundai i20 car pakhata bom ti puania mi som pathuman thi thu puan chiana ni to a hliampo som ni chuang an ni car chunga bom puak hi thokna thokhat ti hriata car hi kang chene viawa abulading car dangte po kang tel ve boka mita mutu te soidanin thilpuak hian abul hnaya street light te po ngor thim vekani bom ti puana car hi subhas mark traffic signal bula muang changa tlanin engsen lai lir theiten din lain he car atang hian ron puak ta thut mai ani Delhi Fire Department chuan daruk la mini somnga panga khan kolan donga thilpuak chungchang hi hriat tir an ni a kang thel motor pasari le ambulance som panga an tir chuak ngala thilpuak awanga kang mei chuak hian a bulvel om lir thei panga paruk vel chu kang manani bom puana car chunga hian mi pathum an chuang ni in soyani a Delhi ko pui mun sang sang a ven himna khau zok in kalpui ngalani a car hian Haryana registration number plate vuani a Haryana state abik takin Delhi NCR ne na in rina lai vela po na sa takin ven himna ti khau ngalani bok bom po ma deuh hian fir fiak te man tur ni nge yarin bom siam na man ruwa keji sang ni zakwa vel chu Faridabad manani a police te chon he thil le Red Fort bula bom po hian in kung kaina nei lo ni in an soya chuti lai chon bom ti pu chan le ti puak tu te chungchang ero puan chian thei an la nei lo ani he i10 car hi Haryana om papakhat Salman minga register ani wangin Salman hi man ngalani a Salman hian a car hi hral to thu soya police ten an chui zui zel nuwa hral na te poin an lo hral chong le to ti hriat ani a alaitu nung ber chu Jammu and Kashmir Pulwama district a cheng tarik ni in an hria chuti lai chon he car mang tu te hian document leman mana wangin kan leitu tak hi hriat mai thei alani lo ani Delhi bompu ka wang hian India ram mun sang sang a ven himna lam ti khau ngalani a police le security force te chon checkpoint sang sang a lir then endik uluk ngal hle a Delhi a phei chon police an duty na sale zualani Union Home Minister Amit Shah chuan bompu ana huna tlo ba ka hliam tor te dana damdo in na tlo boka National Security Guard National Investigation Agency le forensic team te chuan nu chui nan thok ngala bompu ana bula om CCTV footage po enfi ngal vekani thu Home Minister hian a soya nu chui tu te chuan he thil thlen dan hi mai nei lovin an chui dona fir fiak chen na ni MT thlengin an chui ang ti a soi bokani Prime Minister Narendra Modi chuan he thil thleng poya ti thu le nun na chan ta chung te tor pui thu a soya liam tur te pon dam le thuaya du sak thu sain he thil thlenga wanga wan duina tur zong zong hna tran puina pek vekan ni ang ti a soi bok bompo nu hian Delhi mun poimo zong zong metro te Red Fort te Sarkar building le airport te Delhi che vela rail station zong zong te chu police tam zokin an vil ngala Pakistan Nepal le Bangladesh ne na in rina laya BSF duty te chon patrolling nei ngalin wifing ne nan che chuak ngalani Delhi police fire officer AK Malik chuan bompo ka wanga kang mei chuak chu zandar sari le minute somni pakwa khan thel mi felani thuwa puanga car paruk e-rickshaw pani le auto rickshaw pakhata kang chiani in a soibok Indiaram omram sang sang palai ti chuan Delhi ko puya bompo ka van duina tok ten tor pui thu hian puanga Argentina ambassador Mariano Causino chuan Argentina sarkar le rammi puite ayo in Red Fort thilpu ka nun na chan ta chung te ka tor puya kan tong try puya ni hliam tur te po andam le thuai kan du sakani ati Israel palai lui Daniel Carmon chuan Delhi chanchin lungchiat thlak tak kalo hria mithi chung te le hliam tur te ka tor puya ni hehun rap thlak taka hian India lama kan tangani ati France ambassador Thierry Mathu chuan France sarkar le mi puite ayo in Red Fort thilpu ka nun na chan ta chung te thin lung takin ka tor puya kan thin lunga van tuina tok chung kwa te anom renga hliam tur te dam le thoi turin kan du sakani atibok India rama Iran embassy point thu chu asiamin mithi chung ten tor pui thu le hliam tur ten dam le thoi an du sak thu an soya
British palai Lindy Cameron po in van doina tok te torpui thua sai rualin Delhi ko puya British omte chu thu nei tu te thu zom tu le thopui turin ka nge na ni atibok Australian High Commissioner to India po in mithi chung te torpui na le hliam tur te dam le thuai tura du sakna thuwa chuabok US State Department chuan an mi le sa te chu Redford le Channi Chowk vela kal lo turin an hriat tira mi pui tam na layo om lo turte local media te thu pon ngai ven turte le Kolzin te tlo tam huna film khur turin an hriat tira New Delhi French Embassy po in India rama French mi mek te chu film khur thei top tur le mi pui tam na huna kal lo turin an hriat tir ve bokani British Foreign Commonwealth and Development Office FCDO po in an mi te chu New Delhi an omani chuan thu nei tu te zoma local media te thu pon ngai chang turin an hriat tir ve bok India ram mi poimo te po in he thil thleng chungchang a hian an ngai dan an soi sap sapa President Draupadi Murmu chuan mithi chung te le an thian te torpui thu le hliam tur te dam le thuai du sak thu asaya Vice President CP Radhakrishnan po in he thu thau hi soi ve boka Delhi Minister Pravin Khandelwal chuan Channi Chowk atanga thlantlin ani thu sain mithi te torpuya hliam tur te an dam le thuai du sak thu asaya he hun har sakara hian mi puite lama tran thu le a thei topin thu nei tu te thopui don thu asai bok BJP National President JP Nadda chuan mithi chung te torpui thu le hliam tur te ta na tong trai sak thu sain thu nei tu te chuan hliam tur te an dam le thuai thei nan en kol na thaberan ngai to sak thu asai Rajasthan BJP hruai tu le Minister Colonel Rajyavardhan Rathore chuan he van doina ina den fu zongzong tan chakna le thlamon na dila tong trai thu le hliam tur te an dam le thuai du sak thu asai Congress hruai tu Rahul Gandhi chuan Redford Metro Station bulakar bompuak thu hriat hian mi barak khai tak zeta nunna chana nom le hliam tur anom thu report point min tilungai hle ani he hun hreom taka hian lusun chung te ka tor puya hliam tur te an dam le thuai ka bei sei ati Delhi Chief Minister Louis Aam Aadmi Party hruai tu atisi point nunna chan ta chung te le hliam tur te ta na tong trai thu asaya Delhi Chief Minister Louis le AP hruai tu tho Arvind Kejriwal point police le sarkar in rang taka chuin he thil puak phena hian thil lian zoka in phum em ti hriat ngei a tulani Delhi ko pui him na ngai tha chungchang hi engti kong main pomjam the ani lo ati ve bok West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee point mithi chung te torpui thu le hliam tur te dam le thuai tura du sak thu asai Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin chuan Delhi ko puya bompuak chuan a ril ruati nat thu asaya lusun chung te torpui thu le hliam tur ten chakna neyan dam le thuai du thu asai ve bok Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah te Congress hruai tu Priyanka Gandhi Vadra te Shiv Sena hruai tu Milind Deora te Congress hruai tu Pawan Khera te pa in lusun chung ten torpui thu le hliam tur te dam le thuai an du thu an sai ve bok Delhi Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital chuan hliam tur somni pali an enkola an zawai hian an na hle a an enkol line mi pariatin nunnan chan thu le midang som parukan la enkol mek thu an puanga mithi jinga pahni hi tu tenge ni hriat ani to a midang hian la hre chiang theilawani Nimin Khan South Waziristan Khyber Pakhtunkhwa bom ti puania sipai pahni thin hliam tur anom nual bok he bom hi helpol te ti puani mela wana khwa cadet college bulmaya puakani wangin helpol in sipaiten beina ti hriata wana khwa hi Afghanistan ramri hnai Pakistan ramri bulmaya om tribal namte chen na munani Pakistan sarkar chuan he bom puaka wang mit thi pahnianom thu ba khi chu chena dang thlen dan an soi chiang lawa boma pu hnu lak hian sipai te chuan helai bial hi mi pui tlo po theilawin an siam ngala official in thu chu an la nei lawa bom ti puak tu te hi tu tengen ni po puan chian ala ni lawani nimin jing lam khan Bangladesh ko pui Dhaka mun nia bom ti puani a Bangladesh sarkar lai lok ho tu Muhammad Yunus Gramin Bank head office ko ta bom ti puani a Yunusa advisor pakhat Fisheries advisor Farida Akhtar Dorbula po bom ti puani a Dhaka khupuya hian bas pahni halani bok
Bangladesh police te chuan heng bom pawh le bus hala wang hian mit thi an awm lo tih an soya rin helman pawh an la nei lo ani Yunusa Bank head office bula bom pawh hun hi nimin jinglam dar thum pel hret khani in aktara dor kota hian dar sari le minute sawma bom ti pawh le ani bawk US President Donald Trump chuan kumsang hnih som hnih in thlan puya Joe Biden thlan tlina ni pom lowa result ti danglam tumna konga mo phurtu apu mi poimo le langsar tak tak te ngai dam na thu pe ka ti chuaka angai dam tak te jinga hian Rudy Giuliani Sidney Powell John Eastman Mark Meadows le Boris Epstein te po antel President Trump hian mi somsari pasari ngai dam na thu pe ka hian zirtop ni khan minga ziak ni in US Pardon Attorney Ed Martin chuan nimin khan apuanga an zawai hian kumsang hnih som hnih in thlan pui result ti danglam tuman be na konga Trump tran tu te ni Trump telin ama tran tu te chu Joe Biden a sarkar khan thu boi siam sakin mithen khachu sarkar lai pui le state in thu boin siam sakte an ni a he thu chu hian kumsang hnih som hnih president in thlan zo nuwa America mi pui te chunga ro rel na dik lo tak le lungchia thlak tak hlen chu khati topin rampum huwa pa remna kong zon na kal zel chhun zom na ni a he ngai dam na hian US president a huam lawang ti in president ngai dam na lekha chuana in ziak ani president ngai dam na thu pe ka hian tramalam tang te chu in tiam kam na om lovin a zawai ngai dam an ni ti tarlan ani a an zinga hian Georgia state a thu boi siam sakte po an oma chu mai chu ni lovin tramangai dam zinga hian tun hnai mai an thil sual ti pom tu mi pali te po an telani President ngai dam na hian sarkar lai pui hnuai thu boi nei te chau a huam thina wangin tuna president tramangai dam tak te jinga mi then khat hi chuan state then khata thu boi an la nei zel don thawani bazari lo thlira wangin kan lo me